him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord, God of God. Kajing puli nagashti benukong jong Yohanes kalnong baar kadakon kadpra do arpuway. Kokon jonga kini kilong kisngi bakadu mat kumba pilio sngeu bo kres lamler on sawan. Menta bon ki kres lamler kilawan. Kumta ngitep bangilong kisngi bakadu. Ha kajing shisha kini ki breu kim julong ki jongi. Na katakadaw kilaphet no nangi. Naba lada kilong ki jongi kinjen dalai yai ne bangi. Henry kilaphet no bandup pau shai ba maki baro kim julong ki jongi. Henry ya phi lapan sle ado man sim bakut bat pitep eki baro na tho hapi om namar ba phim tep ya ka jing shisha. Henry namar ba phila tep ya ka bat ba ka jing lam ler kamlong na ka jing shisha kaktien jong utrai. Kajing puli naga gospel katkom Yohanes kalandong banengkong rekod iway hanu katra. Habas dang keperthai kaktien kaladon bad ublay bad kalalong ublay. Nadu pasdang kaktien kaladon bad ublay. Daka ublay ulat haw iki baro. Pat klem maka syam na thawi ay ruem. Kaktien kalalong katalong jong kajing im. Mat kani kajing im kalawan lam kajing syai hakibriu. Kajing syai kayaitan syai hakajing dum. Mat kajing dum kam syam la man pelip yaka. Ubleu lapha unong lam ktien ubreu bakerteng Yohanes lawan man penbena. Pat ban sakhi ya kajing syai babaro kin yo ngej leng ba jong u. Day mau kata kajing syai. Henry ulong tang usaki ya kajing syai. Kaktien kalalong kajing syai basisya. Kajing syai kabawan hak perthai bat kabapen syai kiberiu baro. Kaladon hak perthai bat ya perthai la thau maka penban kaperthai kam syam itu ya ka. Kalawan syalaki jong Henry kiberiu la jong kim syam pediang ya ka. Henry ya kito kibala pediang ya ka bat ngej haka. Kalaay kabor ban kelalong kikun jong ublay ya kibalakha nakasnam lemne nakamon jong kado lemne nakamon jong ubriu Henry na ublay. Ktien kalawan nong do baglang syomsa bat ngi leo i ya ka burom jong ka kabadap da kajing ai bat kajing shisha kaburom kabaya deidur bat khun bamurway jong ukpa. Yohanes ulayang sakhi ya u dakaba perta desha phang uni ba ngalalong ulawan na dien jonga Henry ukham kraw banyanga namar uladon chua ba en khaya nga na kajing dap jong u ni baro ngilayo pediang ya kajing ai halor kajing bleu la ai ya ka an ng ba Moses. Henry kajing ai bat kajing shisha ilawan lang ba Jesus Christ. Ompat judon mano bleu i yo blay tang khun mamurway jong ublay baju yasa hakasyadem jong kupa ulapan itu ya u ka gospel jong utray.